9 ай бою толгоду, өмүргө мени жолдоду. Бүтүндөй жердин үстүндө апамдай адам болгоду, апамдай адам болгоду. Жалгызым жаным жана апам, бир сизде мамы калакам. Эненин жаны боздоргой баланын жаны. Адамды атанын сөзү ок чыгар, апамдай суу аян. Жашоодо да Kızımız Eliza, oğlumuz Zavut'un adına geldik. Size az da olsa fırsatları var. Düşünmeden üstünden günümüz, mağaçeksiz dualarda suyumuz. Dayanıcım sırdaşlarım cülümün, jarmağa uzak ömür sürünüz. Siz bana çok yaşamağa sığasız, siz bana çok kadın taştan katasız. Akılmanın güneşleri mutlaka, tengdeşici olmalı. Büyük adamsız, oğlanla çarçalanan cülümsüz, kışarlanan acaba kılgınsız. Ayım günün mağazı çocuklardan bir ömürlü bastırgenimizde birliklerimiz. Adamdı Allah көп сынар, атанын сөзү ок чыгар, апамдай суу аялса, чын жашоодо да жок чыгар. Картайса апаң булгайгы, ак жүзү бир тобулгайды. Кучагы кенен аламдан апалар болот турбайбы, апалар болот турбайбы. Жалгызым жаным жана апам, бир сизде мамы калакам. Эненин жаны боздоргой баланын жаны балапы.
Жақсы тұрмыс құрылған балдарына шам жауабын сөйлеп құттықтаймын.
Aziz safarlarına bağlıysa, koşakarım. Ana bugün özgürce gün, Cengiz'in tuğan günde oturat demez köy olur. Cengiz bugünkü tuğan gününden kutlayız. Ardayım var bolun, olur var, sen soğukla bolun. Akkamelen koşakarım, baldarınızın жақсылықтарын көріп жүрерин. Üşündeyle kızlarımızlarga da çoğun rahmat. Ушунчалык бизди чогултуп, мамалактарды чакырып, уюштурганга рахмат болору дагы. Шу бүгүнкү болсун. Cengiz buğanızı kutlayman. Sen soluğunuz yaxşı bolup, oorubay. Uzak ömürsünüzдөр. Akam menen. Aka sizden oorubam. Kelinde dalımızda toylardan şu oynap ama toşok günlere жеткизин. Ziyan nasıl kışında günler. Kulaklarınızda, saharlısa. Az kaldı ya. Az kaldı. Kayın degi barımız olur. Hiç ama oorubam. Toylaşmamızlar, kudasalaşlar toylarda keleyli. Şu mamalıklarga sebepçi bolganlarga ham rahmat. Kelgenlerge ham rahmat. Sizlerge ham rahmat. Sizge uzun ömür, sizge sağlık. Aslında başlayıp, daima bir soğuklarımızı almak olacak. Ama sizge daha uzun ömür, sizge sağlık. Daima bizim başımıza baş olup, özümüzü gerçekten birimizdür. Şimdi öyle ecemlerin altına da tutup çekelim. Allah'ım, ben emniyet okulasam, bari kalaşatalar bari. Бүгүнкү күнүңүздү шаңга бөлөгөн, жүзүңүзгө жылмаюу, жаштыкты тартылган, өздөрү алыста болсо дагы себепкер болгон бул күнүңүзгө ошол балдарыңызга өзүңүздө ыраазычылыгыңызды айтып, мактоо корконуңузду жана өзүңүздү сыйлап отурган бир туугандарыңыз, кайын журтуңуз келип отурат, ошолго да ыраазычылыгыңызды айтып коюңуз. Hepsi barımızda kızlar gelişti, şundayla şu köy baldar kelinlerim, жалсындарым, barınızlarga çoğun rahmat kendiniz için. Barınızlarga diye sorup kalayım, uzun ömür kalayım, adayım gülüp jaynap üşündep nerelerden vaktaga, baldarızın vaktaga daima денсаулықта болып, шулардың тойлары да баш болуш барыңызға насип етсин. Эне сизге дагы uzun ömür каалайм, денсаулықта болуң. Нере чеберлерди көрүп ушинтип биздин төрүбүздө баш болуп жүрөйүн. Сизге эч качан оорубаңыздар. Сиздерге чоң рахмат кеңиздер үчүн. Ошондой эле Москвадагы сапардагы балдарыма, кыздарыма, көй балдарыма ар дайым денсаулык каалайм, uzun ömür каалайм. Ар дайым тынч болсун, аман болсун. Кошкондор менен кошулгары бактылуу болуп,
жаңа кандай эме кылса эми балдар да кайсын ушинтип жүрө берели. Эсен аман көп катарда ойноп күлүп келсин балдарыма. Тойлор кылып нере чейре көрүүлөрүм кушу карып ар дайым эки дүйнө бактылуу болсун. Рахмат кыздарым, балдарым, күйөө балдарым. Тынч аман болсундар. Чоң рахмат силерге дагы кеңер үчүн. Рахмат силерге дагы. Ар дайым ушинтип жүрө бересиздер дагы. Меймандар, туғандар, апа, ушкаларым, абисилер, бүгін мына урмат кылып, жеңил жолсуңар барды, адил болуп калайын. Силер дагы жол туган күнүң менен балдарыбыздын бактыга Кудайым оңон болгон, эсен болгон. Кызмат кылып келген ушул кыздар балдарга дагы чоң рахмат айтамын. Узак болсо дагы келип bizi bir koyunuzu götürüp geldiğiniz için çok rahmat. Daha bir yolu kullandığınızda bile. Kutlu